malungil itasin silmer miuro yung itasin silmera ada bela yang tel program rakaw sa akla no sub edel siotar tigal senators el mem que kukora mesa bebira ikil gire del kaw sa akring il tokoy dilu bela el altarrak yo mesro aseng makarang aku tangawul de swil gire la bebira tokoy do tirak kringi tiranga chairman avec pentinglah kami tim bos begel siotar tim me mong akmoli tertir Michael kuk ngelir sel ol pira kula wala otro asing makarang kata ngosubira belur belaulen ador tirak ra aigan mergol kuk tio sengela TMC en toka tokoil atter ngiar mereder bela direk mer toka tokoil awana ngiar mereder bela akti bring a bebida tokoil subject tial blai cierto cora social security Maria bebida omrul mirul marbulu amrul a petition ewadil langai mora file dorti tokora airport ngaria awanara du radrong liwar merred Enda abal dia selawat kita ngara kali. Tokora tourism. Mariar mle belakang dillo teror tial belum mle tal time luat tokora mle tokora tourism. Ya kita mau mage ngodi lo spera tur mluasen dia el quantity quality. Belgula sih kita mle fokus ra high end. Ya, igual no mereka sandeng lania report tiro tra press release ra government lo hacen la mayoría turismo la mayoría revenue ya kadil sel el dura ngara mo lo hacen mlerion ding arbab eventually mlame ngaria atokora out migration other way aiga bebi ratokol gumbra lo hacen ngaria Asio taike nga kamnora rohul senator se kami harus masuk ke show up. Mak ti dia kata ngalak pemurah ikel dia kalau nggak eliu. Le gumral waseng ba endrair mar ada bela direkal disur bra mil leadership mau mil mitiga ada bela ul kira la abe rato ko kita kai kita kan ngin din tarmud ringin. Se gumral ni kita kata di be tren tarmud ra issue. Maka ngaria experience nga kara atau orang kerja senator senior, jadi mal belakang dil ngara kerja lak mal kawan, belgula seng mal osisio amok tekertir, dingga kerja se anggol ti, makumda se ketemu Morise, bakmu olgiung ulmun sa senator ngabitanga, rai kelku ngadalem rabuai le ngaria tukon dili soal korang ikon Morise bomul, tukora tial eipa, kemlora atok show was it tiaw mil de borngi makamle subject terkama meratara aku program ramam rakam sisa dia ada tila dosu din dia kasem tu asal bebi lalu ngedel school ada sem multitil madainga ya statistik selgi milo asar ada mlora aku liping apakor dengar ogi milmorba mak kung iterkam kamu tukar other dream mongil yang ada bela kata umara tukar opsu kamu orang Morise ya bebi rangar elem suami mongil gili ada bela kacil sak pas kateal kita 1 2 3 4 5 matar kumya 10 minutes oh ya mau gimana malungin nagtasil se malsaule Senator Toribio lo se invite kama malektel osis akla ma ako mo lal ko ra southern cell APAFs cell conference amral sa edal wasay tal ako ngania dahil giri dal mori
hindi nga amalumbrang or sel mokte or sel conference sel fiduciary responsibility sel nga alem lo mes e mga mok klalo rakwan mang ngultur sa ini dia umbrang lo sa ni din ada sa bel borse nga riyan subi as a public official elected official rakway then public officials sa nga fiduciary responsibility ngar alir lo mes e mga mok klalo rakway gini na bekla mang say the fiduciary responsibility subir se lo say kamparang e osperil apply ni na bekla sils gawa public official kung kasi siya tinangan mag-flow total al-part of conference mang ulma katodra bela public fund almost ni ko selbor say at least delbol attend igal class maigal sessions ya kung kasi man niya subi sa public official mang sige ta umrargi ma Karlik puskaw tiya gidileng. okay Akum das waru umra la tilagi del ngara la adar bela urro kul adar ka meto umra tilagi del ngara. Ngara mundia ka pai mokrin mira bara mayo muto por rokui. Leng muska imura aparte tilagi del toil leng ngaria subject dira lolbi rak lulam lo awana ringin mon mo to ka special prosecutor. Yang ngaria igel telmelet ya igel fiduciary duty blalo to da public auditor. Ending waril mula 10 years. Wala ka adal mong el-albla mo na ikagidal ngaraan na. Ikagaya ka na makara. Al sukuma ngal-eledal tiyagidal mo algon yung ngaraan na public auditor amil wasi kung medim lang mo tilak at tiyagidal si responsibility. Yung ngaram hindi mo ay tiyagidal ngaraan. Especially adal na attend na ikagidal mga ngarabablaga. Apart sa auditing report ra. Ako na mo sinti ako solo tra anak tim. Andi ang mal valid concern mau visto ka dulit tirkel pekta dingira officials mo say akakaroon sa level na knowledge active din kal attend dapat to pekta dingela why nga kalgupli attend ako fa trust fund due diligence review investment consultants or investment managers mang sel borse hindi kadilwan al-ada mga tal-adori taforil officials gida marse el tira consultants fund managers they have specialties ra to all areas el among le female conference amle pura renewable energy not renewable energy environment makarang direct investment talaga dalgide la umat maklala environment mang level to presentations including renewable energy lo say makarang change sa investment policy statement talaga dal mo include ay dal considerations lo say sigida o marang conservation or environment talaga makarang the utilize ay investment talaga dal mo sabi dal promote ay dal royal national policy mang sel abdullah se mul mer tiang en accessibility ti kala de ability tiang may Indonesia it was 300 tal other conference el Asia ma Pacific ma may Indonesia ma ko masaybal akadumot mga roboy mo sabi ti lagi dal other met ma gemo da to ri dal gila ay gidel bet patangela issues gide la fiduciary responsibilities and gide Michael due diligence ma patokol sa edal remol remeng sa toy lol mo siya gide mo understand that fiduciary responsibility gide mo self seriousness sa ringi mang ako nasta si ko maka-attend gide conference mo understand their fiduciary responsibility how Michael ethical values sa gide mga wall way all out as a public official. Kaya kung nasang man mo ba tawera public auditor, but hindi ka perfect system. We all have issues. Mga niya officer public auditor, public special prosecutor. Why say, kaman basta ulang imo na subject yung das yung
Hindi mo marireg velaw Roger sel la bor Italy paf. Gira del explain ngin mo ada velaw se tiak la gul to il jari ko ra. Dia jang get trip. Awera over next subject tergaw ya. Ngaria mal mil to ni na dinga. Eso al public lap su daw. Algo mal le un gira la aman me presenter se lo presentation gira e paf congratulations. Yeah, we're so proud. Algo tiene lado el grupo norciano no understand lo hace guagara quality ngal senator. Tu lo meser gartian dicen over sen mal. Congratulations le gorba on continue ni le to katemen. Maybe la subject el som tatsengi. Mga subject areas nga utilities, mga communications, mga housing. Kita tinggal wase mlamot to public hearing lang kila PPUC leng project tertir mga plan and I think ay mlamo sa Raguay ka to time man dia lunsal sa PPUC. Thank you the issue ra tele solar PV project no ay gimna reject nila senator Eli gi ombra mal say nganya transparent and competitive bidding process along qad mutmuni qad mabdagli sel mahal gi competitive price ma awmil al contract al sabela blue vela wal al multalom serni mang ahima loldu bertel project and loldu bara renewable energy project dim lakal sabamal mumdangel wang say mal tiang malungi lal mesbet al mutul maunil o magidi so mang say dal mutul te al sa blue bela o mutul sigyawi contract aku maral wasiat kum so mumdangel detail lo singela senet itangara channel 25 session ko me man mo detail smada bebira kum mata su questionar bela kita dia ko risay magagukti mo siya sundun manian mutul mang namumili mang sige da ka ngara energy issues housing issues senator senior Adil Gamle introduce ra ahura wayal alla al mo sabedal subia housing issue ma de ngani tel besel tilodro officer president al executive order to create rawana commission al mumsa mo super housing issue ebato kaudo ngania tablol ngania NDBP ma pala housing authority sab elo mora la takor housing ding it's a much more complex issue le ngania takora tama klaw tama do tama interest rate tama klel mo kile gukti mo sa adringi lapsa time Lega dia kadil besel mondai ega mondai NDBP ma housing no I say creator besel commission modia kal monda kola di bring it up and di masay kita mo de sel bill introducing senator senior man tahi dal commission mang hopefully sel bol mo ta kay dito I can come up with a bill I already drafting it it's edal mo Ogiwala if to come up with a solution. Bulkula was saying that look forward to more better and easier. Next year, better access and more available public assistance where we're looking at all angles. Say kita mate nga ra kami nga so halot of bila next year mo ulil mo obrior answer abatol housing issues mo sabel mo niya access ra need other bela was there housing assistance and mo sabel nga niya available the government sponsored masama te other bela mo niya au mil dalang Mai si dia kal me kuktu mora a senator senior e kau mora ngania one issue senator only bring it up tial out migration raral gel sira bonia typhoon sa ibalik dum no matangel wasin mutuga government report e kitam dora fundraising at tokla tal telan ngal gel kera sa ibal just imagine that
Abilaw masaiban at idyul milwog tra makamatra 1945. Alsil se tatatela kita mlamu pun mo ngedi ngadital dia semakunta mlamu pun me. Yan something is very wrong or tiyan society the kirals. Ma metal postra question na para social media was ngara marangal bela dito. Yung mo sa isu rato ko na siwang. Hindi era ko eskalor biga ku congratulator ka ra family hour ka. Akong dasura der bela ospera a win relationship ra society ka promote ra nangal na to ra school marangal dir na kaubo marangal it's very good program kami der ka say hindi kam ko ra mo touch sel out migration ra bela ulang sel the portial subject din blon mereka nga senator inabo embel ko kasi kada mo susel timber me ka tipos ka kamal masale sa tortoryo ate alal mera kausis akla sel nga ka chair person ra committee ra culture and tradition nga ka mal loldo o maranga public assistance sa mga belaw malat kal nagyug tegi del nga familial tol kita ngosongos ra lu telael. In fact, I think maybe more recent statistics are say that they through with the telael. Senator Toribio also madong awan dalal masang ape ko other bela each other bela di $17,000. Yetang mal kloa budget tal dongoy tani. Kinangram dia katangal amoy tal siungia other bela. Mangal dumakumrangal wasi ulgum mas edel gutmok la housing ang bolsa biral may. Edol nga siya ortira maternity leave. Bolsa biela nga niya support ra family dangal misteri. Makmaral o tingi a legislator abiera Toribio nga le solicitament magoro state legislature. Also rilo misra program lo nga siya ra women, infant and children. Almol nga siya ortira arala awal nutritional morad adalang akli al support a family. Kinaranda sa mo ay say. Ngara priority kita mla mo tiada. Tom kareo rang kay del adabelo ma en yes ang asyukan di sukumas teng syukan argide edre lingel ngal karbelal mo o sabi el kutmok la syukan emburule family ni. So maybe en serigin what tegit which is have to get our priorities straight. Ito tirak la tingin la Minister Wilter. Minister of Metabela. Nga sir Arbela amla mebata reforma tra budget. You know, kasi tial budget mo si hindi esil wasi tia burur ringi nga kamle ko to minister tial finance. Mangaram dia kasi bibul ko Risha fola priority bela di tia git. Mga nga to ko lolgor ngil wasi nga bibir la state na setela atmen. Idi nga niya state public land authority. Ludo do dia ka mong ako ra di ngusay gid meleng antara issue gumral wasi ngil del kada makaranga da Risha fola a budget se makarado rule. Well, excuse me for saying this and this. Sel domes en moravik sister gid rakwam en mornya otra dil governor. Dice el hotel mayang al ay sel bodo isang ar ilangan mo sois betel be sel legislature akwam amoria tener radil e 5 hours alal nga sel akwam legislature mang ulugum se adal guk mo o mes ura maral budul segi maybe al talgibel mo o to kardil war was senator inabo and I'm so proud of right aktira kan mala e paf semral mlongi larong paral to da video ni e mal feel was ya maral ngal tangak ar other bela nga was senator inaborgi del el mudo o ure tira kalo ay social atara klisi ela senate klisi ela senate kakaraw sa expertise ar other nga ni kakaraw sa a major of men is not a gender
Oh. It's a mind. I agree. Ebi mo clear disclaimer nga kala ipap si Senator Toribio sa itong ibang disclaimer nga kamlar ipap sa Adra Micronesian Legal Services Board. Tang okra board long al meeting alek nga akmo sois ra finance committee nga niya para million luto de la Micronesian Legal Services al consultant nga Raymond James ang invest makmlo. Hindi sel gukmle after sel meeting el 3 days el additional amlegira nga kama senator inabo al momesrar adra ADB. Ultoy ra al do mababier piles yak maralul marang alwasay moniate alam al momito lobentrir adra Asian Development Bank. Masira bol amante la ka meeting yak miral mirbela mal disappointed dim la kate alam al modong oklo mangela Asian Development Bank al gukti mo mga ado al girela power purchase agreements in general. Lotura expertise tiril si ilgo kora help ar kamam ala other or mira kalulaw tigo ay silwa se akmlong unfortunately mo de kalsabel se gitan meeting alo mangela ADB al happen. Kumension ra masirbela direct nga subject mle intro lagi istigal masirbela mo 25 years mabuto ka to blaro hindi ngaranga blan yung swir ra to ra shiwan mergida ra belaw mo ba akong daswa akmal tinga syukang argid tadi mete ta mga do desisyon mga agirel am silbelawal al mongwa te alam street tigel al kuka talgibal magigarel members ram silbelaw mo niya voice certi mo subi irangal kalwase tiak malo breda nga kamam al lorior al mga riger al malobreo de teatro kamam le segura dia kadrang si mal dia kadrang si tidak adrabang kalades ma almusalo amse dia ka rong sia kini rangal belaw di sa ibale senatore taltela agwa man angare email tela mangal ko belaw ngare kel belaw ruang ngara 7,000 gida ti adare ende ngari ngara 5,000 el adra ngodra blul ngati al wal te kirmimo ako ra din meso kan bring it up le ta issue makla bulu mal sabihan ngalge del di mo de kaluto mang en maklamutan mo sir ko lokonian what say maybe in bira dolo sa priority sergir support ta families support tra magi karel adal al bulu lorior mal su munguk ti kal sabe edel al mistri ra minimum wage to cook to provide some other subsidy kuk giwanges wate al kuk mistri ra mal sabe il tribal modoso na talaga aktif yung obra maklangar kita mal obra adu magtala amaze ko nga music that word kung response tin nga nek me post la question was around this way ito asing man mringer sa kama yang kami nek karel adma subadaw mister nga ka mil ara radyo ra talak mending ara bli lorde nga sa subo de dictate lu asir katela balale man morke hindi nga ra mo nga mama siragim karel adan ka kita hindi ka sa amdi mo rakwam hindi ka lawa elan to free min sa pa ka proclaim de mis ang ara mo ala kang boras kulo das emen mo mong agim lista kamang hindi ko maral asing gila del kierti ang mo kontiar pa na tamara na ititel mo mabuluri na watang hindi mal konya is edel tigingnya ma tialso dali mla do ma senator na boy sel do mas ang clear ade maral puta pressure sel rang siang clear la akla siang clear ka gira kan oy mla mo gira mal mo se mang agira del tira kan mo mesringen wa say makarabot ako si sa akatele la so ba murai gigi dial plus yung kukti o singa ganyan maybe la time si bomse era targaw tang ya bulse matru tela le gida udini ko del tela mumbai creator kayo sa radon ngole why say rabi ngela igel mlo darngel mal maram at senator inabom le time el balber kamente di man le tiri rar silvelaw lo se me bodo tax igel mo udram asang mal incentive ro le madadingara certain amount pilo
Oh, so subject till bundas. yeah, we need to more discussion. Kami gusto ko yung ginebang Senator Whips. Ito ko kaadrabang. Siya ko kami tira undi seltara ko tul burden sam to ko blur belai kalbang. Especially national development time. Government itself am obra tara alaadal mo tikirra development housing development. Ya udude da bai dangai marablit ingumir omain mo choking rabang. Leng ura na mo dia kal atterak lang agi. Ang udude mo malo aramang ya mo entra ino obong. Kilo ko ba yung main mo umagi tekal make more money. Ya other bela mlaria subject or bill close subject di dia kal mol toy. Am lo gire den mo ek talaw dude de me gire den mo fala la gire den mo kami puska ige mo ko ra ko muska osngem mo oti osngem gire la blu bela la ka to ko ra do. Pero muska to economy ko de kiara. Sobrate alle senator Toribio. Oy nga ka umara sel kami tira senate umara ra banking ma insurance. Edik tergibel other dria ngara sel kami team ukuriol bla rule thus far. وإلى ظهور malogrado el grip. First and foremost, purpose tel committee oversee oversight raigaro banker below under the Financial Institutions Commission. Saya commission wal oversee kal bank tel committee overall ngel segid el Financial Institutions Commission. Diliak labor derning Faber Adal, yang executive director ni. Ako tokor insurance adiga da Salman Motmur alsel ending walang alila committee in terms of regulate the insurance maran dira kat borsegi tingarnya I'm happy to say was tingarnya tool naminin lora Financial Institutions Commission who were quite timely lekmon dimla ngaya senate isel commission amul kwat mongosong sa dal modal set forum. Actually, as of today, by Google electoral was singing at tool vacancy. Yeah, Marina was office representative Tadir bringing no cigar other more feel like a position board members of Financial Institutions Commission and Dirgam de tool vacancy. And Macro to trail office Senator Toribio Tiang does a review of annually like a good banker and not to make sure they're financially sound. Masel trust the dungul masabang galabaw udet ang aringi a Financial Institutions Commission amru ra election. Edugo banggel segi dektura sengaria dire kal tablo rak pending la ala sila committee. El dire kal one of them tial subject el kawa will dagali ma other bela dire kal malu will dagali agidel receivership. And unfortunately team lania klol bangal mlara blue vera me fail. It's been about 10 years since Pacific Savings Bank failed. The Financial Institutions Commission at that time I'm making closer and we're in receivership. Sel simrabang ay gerogul asset ang ania receiver malme most mortrigel depositors so a process. The sel blale survey bir senators and now introduce of the sudmola as process allows fine tuning. Because, like I said, 10 years, I solution. I understand in the last few weeks, there disbursement that went out, and it's still ongoing, but more endro ingra. You know, they are the sal sure. Say the process, I'll order a meeting, and you'll doesn't mola in Southern. After I've doesn't mola, saying, Amosubir sel grim. Algeria like Albank Rabdur Bela, most especially the National Development Bank. One of the biggest challenges in Algeria National Development Bank are access to capital. Mgasal udaw da lola. Algeria udaw da langal si loan out, Algeria olni. Igil kita ko rari tiarigi. Olbil ko rari la makabalmenta ruli Algeria radel. Algeria ududin siya del kuk mo deposit out udet sa bank. Exactly. That's I'm getting to that. Oh.
ngaria shortage ra capital, agir capital ola, tamla Social Security, Mega Bank of Taiwan, and others, terrible ngarba ba interest rate tari. So in order for the bank to survive, they have to add on their administrative cost and so forth. In case loan will fail. So therefore, the cost of borrowing al-amal mo ngarba. So mlari seludas molla al-mulsadri wase namolla wase ngirela National Development Bank al-madipasit. Yaudas wase al-ngadipasit is el cost of capital until rala do the lobang amerio. So therefore, when they loan out, instead you will merio interest rate. So NDBP, through with the help of the FIC and I believe the IMF, together were milas mulmurur tial la al-morio. Dingarnya wal korab tol safeguards that have to be in place. NDPP is not really at the stage to take a depositor for, let's say, Maududelo Udu, Maududela Pono, for example. At sumang possibly di momlaw dudela koro state government or the national government or, bigger institutional entities. Ang motivo biyotter niya, lega modekat sa liquid. Last in Merel 1 year or 2 years and so forth. Okay, halik inserted tiagi dile. Ngayon la alwasial sumuglo at 250,000 na kamu permanent residence. Tingin di kasi ilmaw duding mo la arsel bang for permanent residence. Hindi na katara maluwilo daso. Once you start dealing with an individual, I guess cell level of checking may get hook ngan labang. Na motivo bring which the National Development Bank is not really at that stage yet. They're working toward that. And then kakal saan mo sige stage. Mga niya doesn't mo lalo to their baby senator sa loba committee. Lalo real was kamedi the trial set them up to do institutional deposits, meaning maybe Social Security will be a depositor, the pension plan will be a depositor, or state government, state government, the national government, a depositor. They're institutional entities. Motali will be able to have access to a lot of capital at a lower risk to those depositors. May book requirements of Financial Institutions Commission na alasi meet. Seguir lulasol mola aladi ngara sila early next year. Yung merawla sa second reading ang klase lomin sige el motral solve sel problem was magaranga National Development Bank as a loan out of fund or other below at a reasonable interest rate so they can actually build business, build homes, and they can be able to klungila interest del haraw. Halik Christian. El asselable top the sale tariff for a PPUC was from 18 cents to 21 cents. Yung gagawin na PPUC. Yung government so isubra al sale. Sabi, erem din 18 cents sa king haraw sale. Meron sukumang sabi, edel yung maudodra. For example, kung government tayo $15 million, ilkiril mera housing authority. Siyang sabi, edel yung subsidize ito yung NDPP, botang alone, ilkiril di 2% interest. Siyang possible ano dito? Umrar was impossible, Senator Toribio. We have Palau Housing Authority, which already exists, and we have the financing mechanism, which is the National Development Bank. Matsuma nga niya access a national government to $15 million at a very low interest rate. Why not channel those funds through entities that already exist? Why do we have to reinvent the wheel, create a whole nother process? Even our other ablulos pa ang so mo confused was ilang nakakmura pala housing, akmura NDPP, akmura TLBS aladang, why would we have to do that? Usually the more serious. Why say? So why not put it through an entity that already exists? They're set up, they have a board, they have staff, they professional staff. It's there. Make it work. So whip siya kung dasyon. Ay kada kasi sa akal ito ko rather belan, maybe that time kada kamamal nga rabla ko
Adi gumam el builder a inser gumam. Aul makol umbas was ingine mertiam yung si edel maklod to da do marada ma will understand ra qabel mental de kira sel. Dia qadi do tia will gatia makit dia ay gagid omson. السؤال دي تاتشرا وانا لاست الاشياء ولا يوم مرة شرفنا التوريزم السؤال الموت الغرا دي اذا بيبرا تقول مرة يقول قتلوا سنتور سيديول جريلا اوت مايجريشن اغوك بيرسونيل دو سوغل جريلا اوت مايجريشن غيان سغن غالغر بيلا واتي جيال سبير السرفايفر السلابلور بيلا. That's the real issue. 1,000 of them will numerous they cannot do it anymore and there's reasons why. One, Digial si lo tiri asyuka. At to the morekle belam, etam te das. Daga sud, daga boldong okra kamaldi, let's spend 3 hours, 4 hours. Leloring sa announcement was gata alme lola patelam. Malsum kamongel, uradim nakatsalu kakora marur. So you're forced to. Gabriela kasi hindi dung klamen ako lokong dudam. Tilay gid, already burdensome تبغوا الطب رأيك بهم at the same time emotionally you're burdened نتيم الممرور عسيرة تيا ضلال stress بايو الغوم ناقا بما وين بدنا ضلال غردير بيجل من هذا غير مساعدة إيجا دي توم مش هذا البانا إيجا الميكروفون ناقا من دي I mean that may solve a lot of the problem. I see. You know, le seguido lo digo مساعدة وسوي ذلك تام نترام seguido create ناقا عمره وسوي create close part of their problem. أنا مو يبيبسا إيجال للجيول أدول لابلو أيسرا روحولا أدول سيتنغرا أتكلم mengani gele to ko siugan nga kadir na murubak meto asiale di ili nga gidel masel me meloter gergia ay ke urang tial ko bli ding kumi am la mo urang le ko mokto maul boy metem la change sel intention sen microphone mong sometimes gida la gida lo mesir ngira dia makamal saul chin kamal sula ule tia musib em ko ngil mem kada ada dur ko kai ga aga tuang ada lem ko mesra ay gal report ra IMF ma tirigel lo ngora gidara to ra financial adra Asia ma Pacific awasya tara kadar la blur belaw sel dire del dia di IT to ra tourism se tara igele ulugum ngigelen self mal diktitel te dis medir musuh bermiling government awablo ngakra tourism belara ordo ewangi merakram namin nom sisi PVA matry org ma chamber of commerce ma other olbil ma the businessmen and other belaw no kay kita kangara sityang umilong ngit eng motokoil wasegel bebiran me soal sweb ko skogil berbela bedet el arrageng nya tilo da or bakti miskaw tido lo ore o interkalo ka ko mo tiyo miswe ar turist merbela al sela tarra adi wild disir turist mora kwamra al sela lu inclusive e sera da nada to gargi mong sera da ratifara kampa ra 1980s in May atara ko tumlara berushira da bela sikadruli bela ul mangarba bulu umil bulu to angararmi ma eger rogu abla der leader mautura to ra turi tu mekata fan ngario anso ko mong tartel tela la tartira tartlo in 10 million malse sesel di udel la kabel menterten ya arbeklada kugerra adra PBA sa sumangarti alay maklubsya ko ityangar ay telan ay matato makata matta kay makmas kay gagid bebir o ulik tilegal so sugri o ngara agwa mahabe ra airline ra kid region o ngara kwam mora siaba le mera kwam e al salta ka nyawa darta ko o bora am o memo waisi o bora sa huripi o memo waisi
Hindi sum ko mo na masyari meng erul tela na berbela o punta tela. Kita o kita agirel ngarsel famous statement ng executive branch. Kita ngara quality, hindi ka ngara quantity. What happened? Well, all time yung agil both at yaka ngara ni. Hindi ka ngara mass tourism, hindi ka ngara quality tourism. Kamu ko ako ti osme girela. Aklo ko mo le kumpas yung gete rol girela ika ro kun to. Dia ka mamsao le por ay dung ra te al mambu play. Nga opera pok answer tirar question gay dire ka tar tige bra puliping. Gamle senator Nakyo may sen mo. Kita ngania Robert ang rolaw. El confirm tige mo me ra ko football. Ultra nora tige dire puliping. हमलों में सोसाइटी गए कम्बाली इन्वेस्ट है का कोफा लुटू दे एक और तक लोग उन्हें रोसे ngrai के लुंगिल कम्बाली माइकल डालसाल प्रोड्यूस है के रोसे इंटरेस्ट maknum में रातर कम्बाली अंगरा लुट गया ngar se dose tengah ngar ke se turn lo ni Tengah watch list bangra Tuskoyo bangra Hawaii kira lo mes engar le deng segi do ase fiduciary duty lo mes ase kadam gartia how do we develop that how do we make it better mga kamno segi de senator to gong segi dia amne sa commission sengrai ke list ay ngare 24 company invest ay kan do da poco ese ang la senate mo justify mal lo mes ay gel l'investment say gang investment ada kan mura ko football do sen dia change lagi mesti aku lakukan aku plorela tourism en bora itu ngari itu kan bahasa aklisi la blue autura initial population ndio si analogy masih outdoor tour ada berbelau gratuit adipendra disira tourism berbelau dia kan depende se dosing quality maluben high end tourism itu tadi kesana de sector yang masuk 1,000 nada sois el 5,000 500 al toben 5,000 al otro en disum jadi tedu malu tepedel dosing high end tourism berbelau then akal konsum adio sisi Mailun mo li adio sisi. Hindi kasi magkukman mo. Okma to kolgan, manda kasi magkukman mo. Apol ale na may. Esel may en parka bilsinger Mabaw mangil me. Hoy. Mabaw mangil me. Hindi ka loran mari gagid. Magkikre restaurant. Tirgeya per tax. Ay gan restaurant na ngartiang ge restaurant. Tirgeya per tax seguido ko kasi klise la blue adipendra population na blue. Hablo ahora sin algún sisi dulu, population. Itu yang senator tu bilang asyik kita orang. Selme ada orang dulu, ekor di sini orang. Itu actual slogan surang lensa. Customer is a key. Itu sisi analogi senator inapo. Tial tourism era itu ngerti ada belau. Di sumber mana convince ada perlu belau homestay itu. Masih kata kelas cuy terakhir dosing high end tourist. Tial dulu ada. Ibu nak go anyway. Aku rin sa press release. Ya, presidenta dia kan go for a group tour. Mutra individual tours. Ngaram ng tim ada bagiya sko gitong ulme kasi ada pa lagi. Hindi ako tilang lulimukra high-end maloen. Siguro ni senator to ada merbelaw. Amos pet asum hotel room mo sisiwa o mong harara PPR 1 room. Hindi ko kasi $200 a night. Om Paul Allen, om tang itu sisi orang selgi.
Di tigel ay nada ka soran membrana brana krong legal kang gagre restaurant. Tigel lo en ta sorim re roral. De que small nit ko. Ya obo spend now go. Ay gel kong bali ngare ga gi. Ay kam gel kong bali. Ay di am hora ta se gida kisila ko. Makalik Christian. Ngara osme milgira club. Magara di improve. Hindi convince other blue bela blue la say look. Dia ka adal suan me milira blo. Assume to treat them while Mario la madu dia ka care about them. Say gile instill in Kata neighbors daisel. Then sen assume to treat ba Paul Allen sel me ko kurang mal malang setti dem ko nge kumam pebira adal sel me ko kura di kurang ara chemical. Yang say the population ada lusin. Ngile mo o change ra lusira adra blue. No say any tourist in Melbourne. You have to be treated like customer. Isigla ko sige sige yung abunda sing pominga cook awana to sige rabi bera. Di nga ka ba yung say sell lusira adal me. Sigla ko sige. Da kung basta ba sing lemle chairman at tourism ngire. Uspala do swemo. Hindi kita na change of the share ada dulu sen dia apa kita concentrate a high end tourism aku nak sese terladi tigel wa lilai ke lungi restoran dan mau ini high end tourism ya udah sen kali kira olegra ayo mau dia kan ada beli close not close dia kemarin sulang nggak aku bahasa ika makluar itu toko itu kau sisa kedua kau saura baby ika baby rat toko gumbra bahasa ada bela sel madra bulu senator senior baby rat time so orang ramra toko mang ulma amater kau tial program kau presidente mengargi utus wal mengargi kau masa berian morgi tertokol kita dia kalau akses mereka information yang kita rutin mendengi isel sibir tinggal abli le dengan saumal dengan sia ngire bangan mengudu yang open na minded isel talaga to no popular program tial channel 25 ra session on bira kanuna musel wol tu ta ibla ngariya controversy ra sela sele ya on kung bira ara isi lagi di mran no lobi mo bitama bitang ko kursia session ra kamam ling ara sore na mran to Mukhang saura wilan dito. Sa ultimo ede se tortebong manso lagi tingin. Alwaseng kira dal mo owner tel tourism. Kira mo clockle. Ak malungan de kama mamlora pali. Eme mang ak tamne debriefing kira dal mo yung asay ngarang ako ramdam to sure tel trip kira mabali. Maktilo rin kel chairman Mr. Caleb Utoy Jr. wasi. Tial Oceans 2020, clock clean other belaw. Tial bulu rin other belaw. Mora 12 din mora iga rogul bulu mo ay sulwasay. Oceans 2020 about bal may mal pek rogul other belaw bal tulwasay nga kagire kal ngaringi stay kal nga kagire kal ngaringi ngar alek say gidi. Mo sisiyo tourism. Tourism agire dalul memang part tra life forget. Ako malgora nga maseto ina mamlora Australia patublo ko ndo say that's a really great idea ngani ora a tourism event or activity gibloni al maraela amagi karel farms magimo magingil mi ako hitya coffee farmer ko commercial may agi ko liya ke kalangari nga dairy farm makora malat kara adol ko mara nga mala alamang sis kasang ba ay ang clear yo kang ya kung wek man mo na may ama farm ko koli so ulo ko the owner tia tourism may gidal amo sabet mo bral gidal encourage ay gidal bed and breakfast and more other belaw I think we need to malwagan mo ko other ko gidal involve ra kaya no ko gidal tia belu involve ba alto kira Hindi akban saule senator ka uma China nga kamlora a Europa masendi elara or earlier this year mang sel tul gim tilura al sel nga kaulibes ra al huli ka matalang akla karat mo ro dito di mo igarat muil
Hindi mo nakatal na change sa service team yung motra airport. O bagi sa tutaw breakfast ka blan kat maklim o borabas clock lima schedule al ukul nga rapo everything it's a trip. Isi ako mda so that expecting na other below sel tinga o get right. Yung wilar mo sel ko nga tra. Mulway sel nga ringil adra sinari dra. Bak mangoy ra news taraman ne ko na badir nga karto ko ra news asi. Hindi na other below tulog tilkay. Tumlosi ba tiam na niya other below ulo makala tum adra model bluma amle kay tum adra model bluma. Maybe siya tara ulma turismo turis del mera overram nungoy ngiram mumtigrar bigir ram nungoy diya overram nungoy lo twitter ara diya adra nungoy rumidi siya gidel tats makamsulara umil do swem direct man bisaul senator abitayaga kora ulumera kaul molas leng kongra ara to kora yudra blur belo waktu muska tigid di montokol dilo akumdasyen it speaks for itself terul man magkakaroon ng algar bela wa imo man neighbor ra imo mlada imo man urusi ra amla mo oso espidora ra mandia ka tutra ka everybody hindi kwasi arangal gel bela ko makarange tone them down ruli tira yudar bela mo agim biya rin yang hindi mo 2 o'clock hindi ka sasawal bring us back. Hindi mo 2 o'clock suko makumlaras igana siya sa bago nga nga bare bor gid nang lakra at 2 o'clock next week mo orgo ko sing it's la makamlak mo si moral mo sem dutirgel basi asensia dire sorry lagi mo bare bor hindi curfew of the mama se loral men disto bare bor tunga switch berio ko pwede ko kayo kam ko ko oti o sing mo sing makarang newspaper eli ngarinya diri kesmakula turak sendiri. Siya kada makarang ako to ba olbira kalulaw musaba katingal ngal ito mawil ngal. Diya kalungil tingawil ngal kadi. Ay gigit bebe na to ilakal sa bilyar. Ngaman saule wala itong may say nga ka-chair amitira youth and social welfare. Di kabera kay gidil flow isura sila mal munghitar ngurar ngal kat belaw situation ngal si wa ko mul tringin out sweater selbok awa igay gidel ikreor mo flow kreor mal na mo frequent igel accident matal mal radlo mulir ngal belaw igel dim na mo extreme mal na mura karkar yang ngomur ke ya kau tel mil ko yang aramong dito ka tingin na tamamen mong ya kami am ko tungon nga mo comment ni ngire del mood del mua conversation del mood del merablay ngiri ra bugul belaw mar sin belaw lu tiang el mo serious el dadu regalan friends le lagabo the seriously the imol blul tui el mo o ngil matangalik tiang do bale ngaraul nga om tasek maseng elbule la trungal le ngania amadangela marial nurs ya tara time nguple project ngil aurora egal school especially rural public schools. Arangal kamera school dak petmo eulo adrakan. Maktiom dasut mo ay gay nucleus of family awal blood crack. Alu bakalel blood mataman. Maula belawa dimrael ora confused tablo ako mesel. Marngal ka nga mo exercise amuse. Siya tarap to ka natmal ngal. Makarngi sel ku mes trigal buigel report oldim kara. Tingata kan dokter polis. Diya kalongul rar polis. Diya kalongul rar polis. Diya kalongul rar mongol.
Dit mo amasa o uniform yang ngaka. Maisi. Ngot a el terablu. Kuto makarata adjust rin mo. Magara umdas hindi kal beot trulo. Kaya ako tilmring lim agire del mom samo rara amara el development tergi dapai. Berapa dulu? Ako umdas sa nucleus sa familia amlam trap. Tukar ngelgeda namudah siya kantorti. On top of that, Klo Omlimero, Adrak Sadrikna. Number 2, Minister Vice President Oilo, ako tilmering logro. Kung naman tol drang si, arbulis ako tilmering logro. Hindi sumunod niya kal solve crime. And hindi kampat mo. Maring tiri tulol mo sigra assistance public il girela atau rax igirel waisi dila kamsal ngani expertise tel da police il mol tu in bred tu to commercial activity ya belu hati mol manatala men dia law and order gumes ngil pan sisi anta pada arngal kama al-angara al-bulaw betul betul musik rak mengurangan penguit rap telul nanti kalau gurusi ingkay gil ngelgeral lul may circle school ay gal story lul ko mo nga kamo bagi tirka mo senator atak persay makasayar gil ar ako meseng mal makasaya adir ka nga ngisel selmos mering Lultoy ra sila family. Ya kung tasem na mabto ka family beri. Na prid. Baul margal geda. Ang moel ito mo sigra te ale temtika kumuran mo koli. Matamo ay sel mon de adulet tutmura makitelyol. Mo friend ra dangaren mate endabal dangaren. Seto udo ablot mo. Umran gitar mo ngal client terni. Ay soal kalbus. Rano na ba? Lelport kalbus ang 3 times a day lang mo. Maisi. Nakakami kalbus bak man siya kukuwir tiya. But yeah, serious issue. Manggiret director Rokil Balu mo talbak. Mo si mo define self family kung ngrap tutulis tetli ibelap tel tulungan. Lela. Etirgel buy gudnes songre limnamo tirke mo senator abo president atak. Ting malo breo gara landing I don't have the answer. Mal akti selbel lolngita go the youth organization mal make sure help it. Lola baigan se seludo dra committee. Baigel sebe. In hope that maigel rule activity ang kitrin mo roidra. Omlimerom, omlal drugs, lendam gupo, tolong tertira ada polis makot. Aku minta suruaseng, aika mal maklo toy black meat member. Masal terni dia, aku leng serah senator lagi taya, jadi kalau orang tim tanah praktik orang, senator senior la familiar. Aku minta singkiri del monya time di ati dong itu di mon motor. Mana imol to man makatara ko lo melek nya yalap luas ya oela sel sel ko tuduli seng le tiartua di lentalada kita mau tergal wele mangargil balugil kan dik meski mas story ra imol ngan ga el mera blin nara school mora program bertira de mera bli dangara itoring ka wel dangara maksosyo ngali al sangra bli mal mo dia kala ada kumula damar singem magaras mo ra kotru ule pesawat ringil men papa do tingil boiti mangkal ba asya kyo marter mamra ulu bangkal wel di try mo gori asya ka di do melek to di mo mula dingalila kawo ichi Senator Turgyong, let me just add on again, Senator Agitaya.
Adire kundas erbora itu namo digusa angaramong arangan kam dengan gela boy. Kam dengan sira albortil taura semus kau mga mabant. Makundas adire ke Francis kemudian kita belum lang asol. Ya lama mo dengan bebe emulep begitu dulu. Hindi akan mana mulai begitu lama sebenarnya gela boy. Mak mending di rumah kasih kemong yang kurang mam. Masih atur yung nga ilabada. Deh milung lang aso. Arung maklong sudah makang timnak seperti. Ya tara gama nge teman gam ni baston ke urure ngi amran ni. Il melo se takaya kam se nga kam takta makmurar ba ni oba imak ba se gide ese tutorial. Dek pendengelo se akong seperti arma eng nutol daga. Mesti adire blado ridi senating bang. Malum berang, leng betul ngari ale erika kosibar sa gayam le teker tiga gitu. Endi segit nengai kelapa am namu tikus. Namu dah ada seperti top deh masa oleh kalau beo kiasumu magbulung lah. Namu dah segit. Ya kok man sular roh. Adi bebira statistik silso kalau top dari kita misal orang ngerti mah. Tiro bara masira conference 2014 and 2018 Senator Inaho at 400 rather bela amat $29 million are expensive to stay. Ako mo para meso kalau wasitya kata makadaringin at $29 million blo ko merger ngira or ya imol kumendi nagsalya suyan $27,000. Kaya nga nakita, waikil ko senator kita ya. Tanya bibir til ka kablungura mera school to force the government to provide a breakfast manans. Hindi namo mereka subject ri de Christmas era mensan. For Christmas. Oh, me pues kamiyo time man. Tiada tergib long kong mating la sabel. Naria meset tergumio lo gire la el alhaliden brandme. Emdum. Hindi gumura senator senior lang over Christmas. Madam Masole Senator Torbio ate lang nga ko sisak. Yakmal sokalo wisha malungil Christmas sama besara mergida other bela rohui. Ebo da waisel tigigel ang kagi dele yala balo se wala salit. Ebo do marangal mulwase family first. Ebo da sel dablo oil malak kariya wase bodo ngira ang alget take care of your children, love your family. Leng koraf malungil tamer alta dilise leng maameel la Jesus losobel al mortial Holy Family. Mang podol aswar segi dilwase atrungal ka segi dia alelak langar. Ngu atamelak langar. Say a foundation. Merry Christmas. Ewo dong olwolo edo masaba akler segi del foundation niya family kita atabro. Kapos ka orgyon senator. Ya kaya lulugo senator senior di bo timo nutul boy like kaya mal di orang orang wil Christmas barbecue laugh mapes na kamran may potkulitik sinda gel ko am klo telmal magu bagarior dobra segid time na ora holiday di mogik tira edi remind ko sa luaga ngadret kita ada belang Tumkesan ada orang untuk luar men konservatif. Beneran pokok luar ngerlet kut mukli. Lalu di mukrak pengaran gitu. Mak nut madi model lagi lugo senator senior. Nut orang malung Christmas mak bisa kamar beklat. Sulang. Kalau orang orang senator ya bang. Sora teal mertiange gasis akle senator Toribong Nakatibi set mul basa ngati rekam subo.
mang akuratulise orang wil Christmas ma besera kan rogul adar belau kita kain sel Michael Cook West Cook la mama din nagim West mal Michael Cook modengil Michael Cook gagi modengil itu Cook takasisa krak mungger nidil basyo etiap الواد البكلات كده رولي بلو كده كده مكر تابلو اللي بدك كده السود ديك سؤال واسي spendra tribal time lo mangela family غار الالم Christmas bornya baby time kasi ulguma spendra tribal time lo mangela ndalak ngalgek موضاق وبغوق بغوق بوب إيرت لقطة بنترير سأليث تقادي ذا سترير أبيك التايم تقرأ تريو بالتايم سبندر ميلو بنترير تريو الفاميلي ليد year of good health and the year of the family last year عمرها لو شيء قاعد الديما جدا الدي الله بيجاوب نسوي أنك شيء نبوك مغراتي مرني di a family given them rabit adra rogul time take time to spend with your family sure kaligo yung nakasin ito dia kuman surat al boy lunge mal kutate ale ureng ramile safe Christmas marogul yuda belau mar adra bela rogul dia angod el mul di orang masih pol kergik kerangal gel magmiwar ngal pom kergik le klangara mal sebel kemang le wil obom kergik krabe kelsil sergau loba omul ebo mosigra ruba morolem Merry Christmas marabe klal bela sulang air boyo kabora Siletrina. Suna tanti alla nostra mamma mette così sacra, ma il monte tanti alle ore una unica Christmas, ma unica sarà ora arbitra. Dia mal patoka masang, mal club pressure sel ipangela vet con l'obina l'obina. Mang al baby la kada mal mo o pasang alom tasra isedra rail كده هذا بيلام رال ويسي سبب بس أنا بدي أصوات المغزى ودودة اللي هذا وكده هذا لو نتصل وسيد الأهورة بتاع الرسول دي سبب ويسي تري القط اللي تقول الممبرز لا فاميلي تري يا موسون سامورتي مال بالأويل النارفة لأن دي عملية رافينيلا ودور ما أي أبينيلا resources را السلا فاميلي من سبب ويسي ya ngalgeda most of the time tiriam oy ra pura attention ma aloste ma aklangarati adamal mo pasangal ngara igal pasangal gid ma syuha gid ma abebira ngara let especially dil manamo brava ngara lid ngara syuha ni ovrio e batol activities outside ra playa ma malungit kasi bodalut dan mo prioritize talut dan mo family dan mo hotel important dan hit eda ya dagot de yakla mora ngalget ma family dan mo ngit uto mesersel kita mo top daringi mora masang mora gal to al fundraising diregal ti pekol sunday ngari fundraising mal club sure mora ipagela aveklo vida plurela de time e poda spend the holidays here de lo que la family here e dedicate the vida resources here lifting ourselves standard of living here de moral get especially time temer to ita bebida pro temer de lo que la family here de moda voltir e do oti self tiger de seguir tiga dengan amat produk spendra time itu tiga dengan murah ngalget ma family kita kalau mau dengar get isu seperti masa betul masa seperti holiday season maka happy holidays and more kalau ada belau dan teman
Hindi ako man sulang akti malgora gloria te lege senator senior Luis Radactor Otto. Nganya imolto kon na alsel so kal di repeatri. Muase alta aladrabliga malat kara Judy. Gembi Hindi sila di mo ay duro kumana. Kaya Judy mlong lagelo of room mongel kukmar sa'yo. Makmaral o limiter kumiyar kay malolmol ma Judy. Naligiw. Lukuk mo siya sa doon. Kung basta siya family statement. Merry Christmas and mura at agad rokoy. Huli nga suliw. Kung basta kita na mo kung tabita at ado. Michael araat sila tagmiw. So miw sa akra at agad mabiring at tilog dali lang. Nga ka-welcome na kumira anytime. Tiya program na kausis at kung man bisa at agad rokoy mo sa milorin sa kamam. Saya telah merenal wala la ang tul mo meron boy kukulo mesa igel milikat mo kaya tarap be igong selut na umban solar